Nermala ken yambia kamal ka Nuer online TV channel te kon ke jo mi bi kona lingwa same jo dana bana linki latin bana linka jan Nuer online TV bana tin kon tin lat karodian and tama bana kilinkel jo chala no sha ne di shop ko die chaga yen ko shikarama gor shikana nak police nitin te western equatorial state chikala no ke Sunday no shikane dang die shikan ka yen ne rato chala do kan chikaram senior education officer chikana nak kamach ke chikana bar no kana kana re duare ke jan konin tin paiwa rama shanak shala do shale Peter Michael mbia jena director general minister of general education and instruction rewich and winami ka western equatoria jena ka je ke shanga dioka paibadak ka dorm shalka na pera area Rewike Yambia town. Ramdan State Police Commissioner Philip Madutong Roy Ladanu Chane Dang Die Cha ka Kep Kane to talk with Jan Wotigan Gatetka Liade Ramishit Kanamone. Luantamaka under investigation Kajo Adan and Chikanalat. Akane, we have arrested people connected to the killing of the Director General. The case is ready and we will take them to court. They are 5 in total Chajo Machajalat. Yani nega kafka tama shineka nang gwaldan lana yangatin. He also said that the security in Yambio and nearby area is calm even though people continues to face problems like looting and the high cost of living. Nate ngware which in Vinamika Yambio awa tigare kamindira long awa kwalka kwakien kieteng wanta lat karodian along gwadan tikaten. Anda mandunu shankwat nyamale yanong rwano gwasame bana rwantiti bana keling. Aman pa ina lingwa sa mani reg michitok Kenya man wala shan wal baro ka pa badak ron kina dangara widi jan dangara widi di bana tin kon lat ko rin bana ka lingwa sa mani ani biarun palping ka ling dien ka jo sha lingwa de me gwan me sha wut mo gor sha janekten an wuda mo jen awan ha ka je ka shanga diok ka jan top senior milla ramimo la kwar director general no wa charge negre wishin wini mi ka yambi ngai kon yambi tete lat kardian tente ku mespela yo bateten no tenna stiketin bade keni chikene dang die chiken ka kap kene to wa ka suspect ke kene shagu jeno ken akenetin kon tin na ka wood and dan la police wood dan la gor na wa mbia death happened just a few days after the state education minister was removed from his position by a governor decree. These arrests come during a time of big political change in Western Equatoria, where President Salva Kiir recently appointed a new governor and deputy governor. I would like to meme painaga, wajen a director general ka senior educator mo milakwer mididba wajen nakaja ka korka me cha governor chaja woch akir me yadit no alajen ramadana chanak state education minister no ko janaram kel midit and gwada money chwara mo chwayo naka korme si president Kiir charan che jawo jen do bdana ligoja but can really the reason behind it wa kana kon ngach civil society group chikala de no men chalat mijak ka kenen tam bo si state budget chet ka kam ngai kona re wijin win mi ka yambi chang chet ka kore to chalat ke kume Edmund Yakani Ramda la director ka community dungji Equatoria cha jo cha jalat gwasme and again akwar ki ramimo director ka community empowerment for progress organization mutual sepo cha jo cha jalat bone ajane ken state leader should focus on peace and protection of civilian akene ne kon la kware within de kana de kan ka gang la jiwuch ngai kone sin yambio ram winmi terere ngin tam ka kuma spela yo kana kum tente dor gwigejan wo de kan editi de kan na de kan ka gang jando bdan and let road and tamen Kajo Shalat Gwasame Yakani added that his group is ready to help the new governor by supporting peace talk for people to live together in harmony kani gwalung no de na de chonkel ko de mal derben de ne rekonte la new governor de na chonga kel ko de kan mal de kan kulno re wichin winame aja jome cha jala de gwa bana nyoko wakala dodien take a wood mishanak family of a poor businessman killed in Urur County to receive blood compensation. Would a mo washa janak bana jalin kel do badana nakaja ano
nakaje ka duwa mashalad nene wa local authorities tentire wike Jonglei state ko Ror County chikala do nene wa sha arrangement chaja lat wa de oxygen dang di ti chop ka kel de ka yor pin oxygen di de kel de ka yor pin kamala shal ka blood compensation karam shanak me genre Bor County waman chalat gwasa me chalat wo jen charam mo shaja nak no nakajaga court gwate paiwe local authority in Jonglei state Uror County say arrangements are underway to pay 51 cow as blood compensation for a man from Bor County killed by assailant while in his shop earlier this month. On 3rd August, a man identified as John Arne was shot dead in his internet cafe in Yao Town, the headquarters of Uror County, in an attack by army assailant, allegedly avenging relative killed in a road ambush in May in neighboring Twitch East County. Nenen kongatini a wawud me waja jeke internet cafe, jen jalep ke internet cafe, ngay ko internet cafe, gwada an lana accepting ke internet, wa shuran chu ben kamay ke shuje shu na ke she shu bar. Men bare jaja, wa ite karandian mashanek ne ka pay DJ dan e paywe, no kan Uror County, kan Twitch East County, ngay kon manan to, kaywa town. The whereabouts of the murder suspect have remained unknown. However, the prompt suspect father and the chief of we call Payam were apprehended and remain in detention in connection with the killing and to lure the suspect. Wa cha man shaka kep gwan kenene tin kontila jiwich chaka kep ko gurga jen wude garmu de kula kebram dana chiranek but ngode wa kenaben shumanatame. The director of information in Uror County said a week of meeting with Bor County authorities and the family of the slain businessman resulted that 51 cow be paid as blood compensation as the manhunt continued to arrest the prime suspect. Yo chikalat gwasame ekene ba ud and dan en chiranek warama chanek ba chul kok jan dang dieju de kel. Bishie manu bekene okoto bekene yorpin alajan point kana konjek no kana jek but charoda bar ne gwada dana chiram che ne internet cafe wa charo shu bar barantema ne kono kwala paniche community we can okri shop ke 51 cows ka blood compensation we can gadil yorpin lo shere mishwal ka jako jendi yuli kala ramone the community of which call Payam is collecting cow to be paid as blood compensation. They have collected 20 cows so far. He stated in 5 days they will be done with the collection of cow, after which a delegation will come from Bor for the handover of the cow. Watem sure jandangro jiken kajek kanok jandangro tonichi donok jandang jurikel mu waje kan within 5 days bardel baga tuk baga jandir kel baga nel baga yorpin so mu nyododi baramo baje chul so mu ikona nang nat et gwanni tangwanni mi jiaga lonko di mi sharan cha janne den belaw tarshi manaran so mi shirkana me siang mi shora lut ko biran binak bishi mor bi ko moy karek broshu bar na makeli o walo ka je ka shi magoro dong de nat de kananok ye de ga chon ka je so chajo me chajo kwene no is something madong de coordinating content tere which in winami we ke jeno jende japal an siang mi shirkana mo no jo dina bana nyoko mukwen kono gwasme bana rocha ke kwi mandan leroda gwanter te to dwil gore nekran gwanter malot ke no tandan en len ngwarudin ke je re wich ka so Sudan chere mangai kone no ne tngwana teme ke jan gwasme mi kono gwi ta dana let kin yadi le ngwa ke je ko ne dial ko tar get naga na re wich ka so Sudan wajen chere gwanter ko di mi che jijek no chirach ka do mi shagoran jen baji dil nak no so ne me wajen lelongu yarana ki jana te goro de kan tamal. The enemy stand at the gate, yet the grievous one come not from the foreign oppressor, but from a brother in borrowed hammer. Under the guise of the enemy, a son of the soil spilled the blood of his kin, forgetting the land that bore him. Cry, my beloved country, not for the rifle of a stranger, but for the silence of conscience. Cry for children who no longer know which flag sheltering them, and for the motherland betrayed not by outsider, but by her own son who speak the language of liberation while saving the hand of destruction. For when a brother draw the blade and cut the root from which he came, the soul of nation start to weep.
one too sacred, far too deep. God bless our Sudan. Mishit kaname awa gwante ate to dwell gore negran. Dobo dana lat keje gwante keje u netin kontin tindakorodien Jeremy ran kene daman ta dana teke kumi kirmi yadit kene kume Dr. Machar kirmi yadit ko ngai kona Nuer kene jang tie kene long katin kona tar ke tichak chak chit ko jang gurgono de kare men ka power but tige jang dial kirmi yadit teke jen mishit kene meni ka ta dan lugo jen ode mal der titin re wika so Sudan ta nen jen meni ta anchal ke mishi dar ke kwer ke chi gurno na de kan teke mal na bi power bi chu gokrodu chi gurno tera radio de power der jele jek so na me emlat ke kume kirmi yadit so mi jaga long shema kwa gorde ne dial de kan rodian which katichit katato der ana gure jeno der man tong ni der jalan man de na de kan niam wude shalke Michael Makwelo et logo Nuer along kala de jengo shwa na shwa kadek jente ka kwer misha kwan dio ja kwer ngwane kwer mo che jogno jin chu na chu ka dek ke tugdele gorno jin der shonkel ka kene dial tone and wude me la da raje me ko jen ano ngai kone jaram jengni jan long no men nang Nuer ka ta dan e chi kori to ga jen walne ka 1991 bor so Michael Makwelo was one of the people in contin yerka wode so Sudan da takamal ina de ga shenkel in a state men la de lungni shang ta ja gorno Nuer akene de konde nang ne ka ko rami mo mun logo de Nuer de ga takamal so use again mishit kana mone minyo da gwano shi Michael Makwelo chi ramo gwa ka ta danen shangana je ka je dio je shaling ka konin te paiwo en go jen jane kan Nuer kontin te ka kantini ti shoko bangwan ko kan Nuer gan ga kantini ti shok well dio je de ko larno well bakel ke yeah something like that so jane kantin dang ti shoko bangwan panken ka hostile counties kantini dang barrow no ke kantini ti go la chen Nuer ya ga da kareo do bran che da ka je gwe jano ne kan Nuer konin shunge kirma yadit kan Nuer go Nuer kontin tin ci shunga ka kelin shunga Dr. Machar ka ne dijek so de kon chu jigan wodi kan Nuer dia ten content cha Dr. Machar tin cha kirma yadi cha de support ne to bi adil ngaje no ka ne tin kon lat ka no ka gitar mi ja kon ko de kuma kirma yadi no kon ne tin content no kan lia Nuer do logo ne tin content lo ka lia Nuer jana mi liwen chwaroj mitem nage chwaroj ojenta dana ledeje kadera gwano de na bit gwan manakana de gwano de ran de jode de je silent gwan manakan werten ngeje no shim worna kake de lamu gwam chirene me chechong ajen mnen yana tama kuma SPLA yo ter kur ko be so Sudan bikene liberate ke bikene jakalor ta dan en chi kirm yadit no cha kore shaka lele lo biga titin kaje kan logo jen wode mal de bere wi ke so Sudan mi mona me chi chiang mogwa chiang mi shiro do lot Ramadan karwad men bi mal jabe re wi ke so Sudan en mi ta Dr. Machar ja ja kolun tit ka kor dan lingen wo togre chen kaye riba ke tog lora bang toge ko chi kirm yadit charek che jalat kirm yadit mo we je gorno bi mal beben no be Dr. Machar ba jelun ne dial ba ja ko biga let alor no ka by election by shulat yom ye chu padi ba chu loy kwar ka mi che fail Ramadan chi pad ba chu wi kwam nyok eno be Dr. Machar ba je gangre ti jen ka kor gwa me bar gwe jen be Dr. Machar ba fail che mal che bu gorno ba je la le ko she ne dial konte la top government official e che ka yenen kir ma mi nyodan jawo a che gorno bi South Sudan ba te kamal so mu gi kon ne ga shenge da ne she Dr. Machar che yen te ga mu gwa mi shanen mi shora lat no tell mi shora lat there's nothing mi happen mi de ko la no shikir jamal non ko che Dr. Machar che yen but there's nothing mi shora ger wonu ngwana wonu kan ka jek so right now mi shoko to wonta mi shiko ma spela yo shika huket no shiga no ko la no bine kor me bine ko ter amen mi shikir mi yadit chela no be mal berten mu Dr. Machar we shulun then mi Dr. Machar kan kir bi kan shoka peace process en gorke ba peace ba je shu in parliament men na ko ba ko inquiry ba jalat yo mi na ko inquiry yo baram dana noka ba jo kwan so ti kir shana bule nyon mi kire shu pa do ke je shu pa bado bana target bana nak based on o kne ti ka dore me si chong jen ko ko linga tama shi ji ko tra shi ke tede shi ke ti ka lo gorno ken
ba widien ba je tap kir ya ka je keju dien cha je kwa kan teme kir mi yadit ko je ko kwingo ka ko je ko bi kum Uganda ba ken ga kula mo kamech bi kan wer kula benak so teme nang nuer chero de tan yok che nyok lu ne ka ko ni tin ko ni chal ke e jang so jo me je nan en gore no de nyo ya kel jira me jidit gore no jin bi subscribe ka bi notification be al bi je twain go bler bi kan chama la shubkiji der content jen kan war online tv gwas me enda mandu ni chan ko nyak bana jo me bana je kapchon gwas me en bi ataga mal bana je ka gwasen be bye bye